you experiencing any problems? Okay, I just want to send a link and pray. Is it a different link? Jehovah Ramasedi mulkwaruna Rahano Jehovah ritistengwa na gago montung ya gago Jehovah ya maqedelo Jehovah hata robalanteng Jehovah ayemela go bana Jehovah tropita ilile Jehovah itsusa baba suleng Jehovah mababiteng Jehovah o ka re Kristi o ka disa ngwana gago mo sebakang sena montung ya gago fitela nako ya gago Jehovah mo tsusa Kristi How kakala le runa Jehovah how le runa mitlale le mitla Jehovah ru rapela ka sebaka seno Kristi go Nazareta ha rena matla ka go Kristi ine gale le matla ga go Jehovah sa pale ke siprara ba gale le matla ga o se la go dise romela le bon la gago le galelang Jehovah there is a feeling di hokwana Jehovah there is a healing nga tanta te ru rapela ka matla ga Jehovah amen. Hallelujah. Amen. Sa se buang ke gore batlokwa kana ke tiro ya simologa ya ngwana wa lona ga mma lona ha e le gore lona le sengwe se le eteng lone le se dire jalo ke nako ya lona batlokwa malume okay. Oh, ya ri ke ga raga ye me se malume a raga gata agona se a re tswele amen agona space to say stomach it's fine re hamen tinae motho yo tsweng ke mosadi o na le nako e khutshwanyane go tshela jaaka sethunya wa tloga mme a tloge a swabe jaaka tšhuti wa fofa mme ga ana boemo bope gare ga botshelo le mo losong re ka batla thuso mo go mang fa e se mo go wena morena yo o galefetseng dibe tsa rona ka tshiamo morena modimo mothati le yo boitshepo yo sa sweng moluki yo boitshepo yo mautlwelo botlhoko a magolo
o re golole mo dithabing tse di galakang tsa loso lo lo sa khuting. O itse dikwena tsa dipelo tsa rona ka pelotlhomogi ya gago. O itshwarele dibe tsa rona, mme ka nako ya rona ya bofelo o sireletsele terawa mo go wena. Morena Modimo, mothati le yo boitshepo, yo sa sweng, mmoloki yo boitshepo, yo mautlwelo botlhoko a magolo, o re golle mo dithabing tse di galakang tsa loso lo lo sa khuting. O itse dikwena tsa dipelo tsa rona ka pelotlhomogi ya gago. O itshwarele dibe tsa rona, mme ka nako ya rona ya bofelo o sireletsele terawa mo go wena. Amen. Amen. Ntate ga ke sa sepela gore le legaela Yesu o nthuse ke tsebe gore o lokile se o nkadimileng sona a gore ke se busetse le teng ke sa leka gore o lokile fela ke na le wena o tlhokole ditlhoriso o nthuse ke tsebe gore o lokile Amen. Dugo bisa di siwa di sote ya te vera bless around. So if you know that you are a steward of our Father, may I just come close as we are praying the last prayer point. Let us just come and surround you. We are going to speak our last prayer to our own mother. If you take it to speak in tongues, you are going to speak in tongues. If you take it to declare protection, any prayer that will come from the Holy Spirit, we are going to speak. We are going to do that as we are meeting this. Let us just open our mouth and pray.
In Jesus' name we pray. Amen. Moruti o simolola tshwanelo ya phitlho ka go bala mo Baebeleng e boitshepo a re mo neye tsebe e tla rata go hetsa masika le ditsaka batlokwa bagolo ba babadi ba ba dira tiro ya go latlhela mmu jaaka matsatsi a re tshwantsebe ke gago letare tshwarela gongwe bangwe ga rena go utlwa sentle figo e kgaramele ye go fa wa bereke ka gore o isa figong mo pelonoming e tletseng tshwaro le mo tshireletsong ya morena re baya kgantsadi ya rona diva menyane molefe molora mo moloreng lerole mo leroleng mo tsholofelong e tletseng le e sa belaeleng ya go rulela botshelo jo bo nnetseng ruri ka morena wa rona Jesu Kriste yo o tlileng a fitlha a ba a rulela gape kgalalelong ya gagwe ka metlha le ka metlha. Amen. Ke fa ke utlwa lentswe le tswa kwa legodimong le re kwala gore go se go baswi ba ba swelang mo moreneng go tloga jaanong. Moya wa re ba tla bona boikhutso morago ga matsapa a bone ka gonne ditiro tsa bone tse di molemo di tla ba sala morago. Tsela ya bogelo go kgora boitumelo go fa pele ga sefatlhego sa gago le go ja monate fa letsogong le le jang la gago
mading mme mo go yo o nonofileng gore gore re sewe le gore ntsha re sena molato fa pele ga kgalalelo ya gagwe ka boitumelo jo bogolo mo modimong yo bothale o se mmoloki wa rona a go nne kgalalelo le bogolo le borena le thata jaanong le ka metlha yotlhe. Amen. A baengele ba go gogele go paradiseeng. A utlwere basala tumelo ba te ba go kgathantshe mme ba go tseele kwa moteng o boitshepo Jerusalema o montšha o nnetseng ruri. A baopedi ba baengele ba go amogelele kwa Lasaro a sa tlholeng e le mohumanegi gone. A o nne le tapologo e nnetseng ruri. Naya tapologo Kriste go batlhanka ba gago le baitshepi ba gago wa go senang bohutsana le thokofatso le fa e le go sisa pelo fa e se botshelo jo bo sa khuting. Wena wesi yo sa sweng mmopi le modiri wa motho mme re ba re swang re dule mo mmung mme re tla boela mo mmung jaaka o laotse mothang o re bopang wa re o lerole mme o tla boela go leroleng. Re boela rotlhe tlase leroleng mme re lela fa pupung re opela re re Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ke gone Morena, ke gone le sa motlhanka wa gago go tsamaya ka kagiso lefoko la gago le diragetse. Ka matlho a me ke bone poloko e bankantsweng mo ponong ya merafe yotlhe. Lesedi go go senolela mo merafeng le kgalalelo ya batho ba gago ba Iseraele. Amen. Amen. Re ka tswelela jaanong ba e leng gore ba na le tshwanelo ya go latlhela mmu a re ntse re tsweletse ka dihela. Amen. Mafatsheng a tutumela, si a tutu le dingale di tawela, ale di tawela, Afrika fetsuha, Alleluia, Jumela, Alleluia, Alleluia,
monate moruti a bala sengwe pele ha re ka lathela ka digarago tswela moruti. Hallelujah. Re tlo bala temane pele ha re ka simolola go katela. 1 Thessalonians 4:13. But we do not want you to be ignorant, brothers, about those who have died, so that you may not grieve like other people who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so through Jesus Christ, God will bring those who have died with him. For we declare to you what the Lord has told us to say. We who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who have died. Without a shout of command, with the archangel's call, and with the sound of God's trumpet, the Lord himself will come down from heaven, and the dead who belong to the Messiah will rise first. Then he who are alive and remain will be caught up in the clouds together with them to meet the Lord in the air. And so will be with the Lord forever. So then encourage one another with these words. Amen. Morena,
Montezwa, ela akai, emo, ave Jerusalem ayo Montezwa, ela akai, emo, ave Jerusalem ayo Montezwa, ela akai, emo, ave Jerusalem aona ho Montezwa, ela akai, emo. It's a hope, but you see, but how is
Yo
Ayo yo tana le Yesu ayo. Ayo yo tsanana yo tsanana Yo tana le Yesu ayo. Ayo yo tsanana Ayo yo tana le Yesu ayo. Ayo yo tsanana yo tsanana Yo tana le Yesu ayo. Ayo yo tsanana Ayo yo tsanana Ayo yo tsanana yo tsanana Yo tana le Yesu ayo. Ayo yo Tana le Yesu ayo. Ayo Yo tana le Yesu ayo. Ayo yo tsanana yo tsanana Hage segemoni. Ayo Hage segemoni. Ayo Hage segemoni. Ayo yo tsanana yo tsanana Hage segemoni. Ayo yo Hage tsanana segemoni. Ayo yo Hage segemoni. Ayo yo tsanana yo tsanana Yo tana le Yesu ayo. Ayo yo tsanana Ayo. Ayo Yo tana le Yesu ayo. Ayo yo tsanana yo tsanana yo tsanana Ayo yo tsanana Ayo yo Ayo yo tsanana yo tsanana Ayo yo tsanana Ayo yo tsanana Ayo yo tsanana yo tsanana Ayo yo tsanana Ayo yo tsanana Ayo yo tsanana yo tsanana Ayo yo tsanana Ayo yo tsanana Ayo yo tsanana yo tsanana Ayo 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 yo tsanana yo
Jeremiah Tamaya, Jeremiah Tamaya, Jeremiah Tamaya, Tamaya, Asamile.
Atamela re batla go etsa tiro. Atamela re itumelele le ba leng kgakala kwa le batlhokomologi le bone le rona ba re leng kgakala tsalo tsatsi lengwe. A re atamele gore ga ke ga e tsoka. Atamela ehe jaanong Botsadi malome anong o tla bala molaetsa gone mo moriti bona re last tumeleng le tele gona go utlwa batsadi a re rubuhatsa gore mo letsatsing le a di-4 tsa ga September 2024 re robaditse Eva Menyane Molefe mo ntlong ya gagwe ya bohelo. Ene yo a belegweng ka di 7 tsa ga May 1963 mme a re tlogela ka di 29 tsa ga September 2024 ke motho wa gagwe wa bohelo. Mme o na le nomoro gape ya khansele ya re 2024 C241 gore a mokwalo o nyeletse pakane ye ya semente te ruduhatse a mo a gagwe o robale ka kagiso. ra leboga malome jaanong re tla balelwa molaetsa tota ke maikano a ga mme Eva a le gore a kwadilwe ko morago ga yone program ka balelwa maikano a teng ke mme Andrika. Obituary. This is me. I was born in Johannesburg to Silas and Melita Dube in May 1963 and started schooling at Totomeng Lower Primary School in 1969. I completed my primary
in Botswana at Stati Town Primary School, then went to Matas Bay College. In 1981, went to Soroweti TC and completed in 1982. In 1983, I met my husband Victor Tatayao Molefe, who hails from Logwe. We were blessed with 2 children, Andres Tepang Molefe in 1990, and Milda Amuhala Molefe, born in 1994. I was then posted to Eta 6 Primary School, where I worked for 4 years. I then taught in Francistown till 1999. I then went for training as an educational psychologist in America in 3 different universities for 6 years when I graduated my master's in education. I then worked in CRC Tlokweng for 1 year and moved to my hometown, Francistown. I worked in this region and participated accordingly until I had a stroke that caused me to have a partial disability on the right side of my limbs. I leave behind my husband and children, my mother-in-law, siblings, nieces and nephews. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Derived from Psalms 94:19. Farewell, my beloved Mamolebe. Ra go leboga maetso. Jaanong re tsena mo kgatong ya Bembele Hearts. Hey. Right, don't take this in. Kita kupa yo twinkimu Ward Development Council yo VDC gore ala telela gagwe. VDC ya leboga motsamaisa atamela ha batho ba go bona se tshaba. Thank you dumedise batsadi ka lena le mataba ga Jesu Christ. Sami ke mehano ile go leboga re eme le rona go simola hela mo letsatsing la ntha ha ne le utwa mathata a re wela mo kgaolong ya rona. Mme ke rata go leboga thata ke supase lerato le le supileng mo go ma rona hela go tshimologong ke lerato le leng gore le rona re utwa re tia mo kgaolong ya rona. Ke ke leboge le lona baruti hela ka go harologana mo dikerekeng tsa lona le lona baruti le tsamaiso ta re lebogela yone tsamaiso ya lona go simola go tshimologong go itela gompieno. Mme hela se ka se le ka hatsa tseno ne ke bona tota re sa gogiwe re bona re hapanya matsogo ka bonako go itela tiro e tsamaya ka tsamaile sentle hela sa mke go leboga hela gona sepe se se kalo ke a leboga motsamisa Ra go leboga right. Re tla kupa maruna mme Mamojaki ba lebeletseng kgaolo ke mo councilor wa rona wa mme le ene gore a tswe ka la gagwe le buko ke tsa gago. Me ke go leboga motsamaisa bebile le motsadi le o tsala ya maruna o tsogetse the history ntse ba MC le banana ta bona gore ba go bona le bokgoni ya go senkana ka sepe ra la tia ke o charity ka bokgabana a berekela mo nakong tota ga ke mahoko mantsi botsadi maruna o robetseng a gona ngwana o na le bogole mo blokeng sa telescope mo kgalong ya me o no senka banana ba sa mo latele ko office ne ra ke letsa ke re matsi ngwana ke rumela ngwana o ba re ke teng mo lapeng a tekwana bana le bogole ba bona madi a bone bontsi ja bone ba bona ditshupelo tsa bone ba bona sekolo ba bone dikolo ka matsepe a sa ba latelela a sa begele utlwe ngwana na le bogole o na a rata bana le bogole ka tsela e makatsang o na a ba rata le bana ba blokse bana ba reka le bone a ba rata ka lerata tota re latlhetswe go a latlha le borra mo le ba le nosi re latlhetswe ke le bogale bana ba ha
ba mo lefele molemo tshepile Amf bana ba brave ba le lerato ba le botho ba ke se ba le ba mamojaki o mo go supa hela gore bana ba lerato ba tsere mo go batho mo batsading ba bone tshwarang helalo mme le tlele botsadi botlhe tshepile Amf ke utlwile o bua gore batsadi ke ba bona ga o ya re teng ba teng borra latelo malata go se sa go bua le setšhaba sa Block 7 tota le batsadi ba ba tswang South Africa morero wa lona ke a go lebogela ke mokhanselara ba ba tswang ka area W ke bone modulasetulo wa ko Blue Town ba WDC ya go leboga mmaetso gore re kopane go gongwe ke gore ke nyame ya kana dintse go kgaolo ya mono o ta o supa gore batho ba Francistown bonthele maabane wa re mmeo ke motsadi o lerato le go gore mo supile seo hana borre banana ba ipopeng ba rute kereke ya marona mme ke le lebogela la ikgagapelela tiro ne le buletse gore marona ba ruti bangwe le bangwe ba tshware tiro le itshwaraganele go mo ke le re supile lerato gore le sa ikgagapele marona ne le tsole ke mma setšhaba ke mma batho ba modimo a le sebogatse kereke e gole le nne ka bopeleng to jone jeo ke re botsadi a boitshulo ja ipopeng bo ne bo nametsa re latile boitsholo ja bana ba rona ke a o twa o kgalemela gompieno go supile lerato le botshelo jo sengana ka sepe ke re se ba re tshwaragane hela yalo ka lorato le lekalo re tshwaragane le botata ja ipopeng motho wa rona wa kgamiwa ke bagolo ba rona bo re le tebele bo re latsa go ipupe re ipupe mme mo go matshepe re ipupile le go heta ka lorato le lekalo ke le mokhansela wa mme ke le lebogilela thata bo mme le teng ka dipalopalo bo re kore a gona mo kare ke 50-50 le ba ba katala ba katatse ka bonako ka lorato le sengana ka sepe ke re modimo a ne le rona a re sebogatsa re etelele pele le bona ba le tsamayang kgakala modimo tla le etelela pele dikotsi le šinne mmene botsadi mme gone a re kgweetseng se tla re boana ko magaeng a rona ke a leboga re busetseng tiro ko moruting a tse a dire tiro ya gagwe a re rapeleng kagišo ya modimo e hetang tlhaloganyo yotlhe e tshegetse dipelo tsa lona le megopolo ya lona mo kitsong le mo loratong lwa modimo le lwa morwa one Jesu Kriste morena wa rona mme a tshegofatso ya modimo mothati yotlhe ya rara le morwa le moya o boitshepo e nne le lona mme e sale le lona ka metlha amen ditsala tse di rategang mo go Keresete thulaganyo le ditiragalo tsa letsatsi la gompieno di wetse mme ke gone tsamayang ka kagišo go rata le go direla morena ka leina la ga Kriste amen halleluja Kosi re direle letsididi kosi ga se ga go molao re tutse re tsotlhe ebile o re golotse re tsamaye ka kagišo mme yaanong kgang ke e bagaetso batho ba mo setswaneng sa rona ra ke balwetse jaanong a re emelela ka leputaputa le le senkana ka sepe nna ke tsore ga tira gore tsa ba bule ya segako re ba tlogela ko morago re taboga re ba sela le rule ba mo ja gore e nne bone ba ba tsamayang ko pele ba eta ba bula korana ya jarata ya bone pele goba re tsena rotlhe mo teng re itumela le bone re ba laela re re nngwa a lwang kutlwa batsadi le bana ke ra gore a re direng jalo gore thokwa di robale ee e weditse timo re ba emele le molemo Masih
Any last message? Last Thank message. you very much for your service. I think we enjoyed it very much. I loved your service. It was comforting to my family. And the way you responded when we called you at the 11th hour to help us has left us humbled. Please don't just do it for the Dubes. Do it for all Botswana. God bless your company. You can also thank the family, friends, and relatives who joined online. Any last words? And to them? I also thank all friends and relatives who joined online. We apologize that due to time constraints, we couldn't tell you in time about the plans for the burial. But thanks to the online support. Amen. I'm supposed to say a message. Thank you all for watching.